Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang dadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Ay nawaw, bigat! Naa, adda ka di parikot mo ninya. Nadadaal man ti aldaw ko ang nakakita kada kayaw. No apay ngamin adito'y paylaang at tinagdalanan niyo. Dito'y laang matidalan may. Kan awan matidakas nga inaramid ko kan ka tapnuguraan nakakasta. Diyak kaya ti kasta pa nagbadbado yaw. Anya? Mabalin ka day, ano rumwar kayo kat pilyen yung atay presentable akawas. Saan nyo abagay ti kasta akawas? Kas kayo lahanger. Awan mo't ti makitak ama di iti kawas ko. Apay? Awan ti sarmeng ija balayaw? Bayam, agsarmingak to apaman ang makaawi da. Naputot man ti ulo managawid ninya bakay? Kasanaw, bigatan anin na Lucia ti masabat ko di tadalan. Apay ay akaguram unay ni Nana Lucia. Adda ka di naramid na di mo nagustuhan? Diyak nga rod kaya tikas di apa nagbadbado na waldo lakay. Ay nawaw, agraman pa nagbado ti karuba pakibiyangam. Pilyen damat ko maatibado amay bagay kadakwada. Kat bagay mo't ni Nana Lucia dagiti kawas nga isusuot na. Kano aglang nga hanger itay. Ay nawaw. Sikat ti ayan ti parigod bakit? Nasken ngagpa-check up ka? Senyalis daytan. Awan sakit ko! Kumpormila dito ti tilawam. Saan kakadipay analpas, Lucia bakit? Saan pa'y tinong lakay? Ay nawaw, itay kapay di tasangwanan tinalawa sarming tayaw. Aglisi ka kumamit ta siyak matyag sarming. Awan mo't ti makitak ama di iti kawas ko lakay. Awan mat, pagbagay mo tupay. Saan kanumag ko na ninya? Agrup-rupa ak kanu ahanger lakay. Hanger? Isumot ti ko na ninya itay nasalaw ko di ta kalsada. Hay apaw, di mo latan ni kaskasaw noon niya iti bagbaga day jay atao bakay. Day tapay lang mat anin niya ti kunam. Dilawan na amin na makita na. Ay, aguray ka lakay. Adda ka di papanam, nakapulis ka mat. Agpasintro ak, mapanak lang agpapukais. Nukas ta nga road, gumatang kamot laangan iti abastaw, tapno sa anak kun nga agpasintraw. Ay, una, mabalain, ilistam laang tamangan no at dati malipata. Agyaman na, tanakalagip ka basang. Ni Tata Tinong ngay, Nana Lucia. Nagpasentro, Melissa. Anya ngay tinaramid na sentro, Nana. Agpapukis ka, no? Usto ano nalagip na ti agpapukis. At idugmat nga minan ti buhok na, Nana. Wan nga road. Na, una yan, day ta akaaruba yun, Nana Lucia. Apay ka, day. Agsirip-sirip man ang ititawad Nininya ka, day. Wan, masiguradok nga iso dyan agsirip itay. Agsipsipot siguro manan itidilawan na Talagamat nga inbakbakit nan ti kasta nga ugali na, Nana.
Isu nga awan apulos ti gayem na takas ta ti ugali na. Karurod na met amin. Uray siyak nana. Tunggal agsabat kami dita paradaan. Ada ka na yun comment na kanyak. No da duma, suggestion ka no. Adayumet anapimpintas ka ngam itiday taaning niya, Melissa. Nagrubata ko ninyo ba kayo? Magananad ka. Itama, tama nga nung makiapa ka manan kadagiti karuba na anak. Saan mo't asyak ti makiap-apa kadakwada lakay? Ay, amok ti ugalim bakit? Syakla ka na yun ti kamali iti imatang mo. Saan da ka nga apaan dagiti karuba? Nawan ti makagapo. Agin sisingpet lang dagita no adda ka lakay. Ngam no awan ka natangsit damat. Agdalos ka gid nawan da ramidam. Tapno adda ti pakakumikumam. Jakat nga agawid kang addaman ti kabinpinugkaw mo dita. Nawatam ka de. Wunan! Agrubwat ka kiti. Tama nga lumala daw ka itilakad mo. Agpakada ako nanalo siya. Ay nawaw, nasapa pa'y mo't, Melissa. Ada nga min napatag-alakad ko nana. Imay kayo laang sinarungkaran. Alaam nga rod daytoy basang. Ay nawaw, anya kay dayta nana. Kamuti kan sa ba? Mayat dayta ang mailing ta. Ay nawaw, agyaman naklaunay nanalo siya. Awan anyaman na basang. Pasensya ka ano day talaang ti kabailan mi nga ited kan tatam atinaw. Da kayo kit dimet nana. Sanak mat adumaw dawat iti kasukat dagiti tulong ko kada kayo. Alaam kit din. Tapno maraman ang ti bunga ti mulam eh. Ay nawaw, ay niya mo day takulay tabuok mo, Melissa. Kasla rainbow, mate. Agur-uray gaya man ti perfecto akalugaran mi dito'y dalan. Day, apay adi ka sumungbat. Day talaan ka diti ibagama ng ninya. Ay, no siyak ti sika. Brown latta ko man ang kulay. Awan ti bibiyang mo ata isumat ti kayat ko. Buok mo aya. Ay, na-suggestion laang mate, Saan ko akasapulan ti suggestion mo? Ay nawaw, ibagbagak lang aruden no anya akulay ti may bagay ken ka. Ulitak manan. Saan ko akasapulan ti suggestion mo? Anya ko mati ammom no may papan ka dagita banag ngay. Na, anya ti kunam? Ulitam man. Saan asyak ti butbut ngam? Saan ka akabutang? Uray no bakbakat kangam iti siya. Ay nawaw, apay akas tangay tapukis mo tatatinaw. Isu ka no matibagay ikaw. Una day jay barbershop ninya. Pangit tupay. Anya? Patpatsya mo dagitang agpukpukis. Haikat ati bagay mo. Kasta ka day? Kawamat. Kita amat Kasla iskrab mo tapukis mo. Di balilatan Hanya adi balilatan. Ay na, marurudak to pa yung kita iti kasta pukis yo. Agkalugong kayo man laangan, nasakit iti mata. No marurod ka, agkidem kalatan, tapnoan ti parikot. Agraman pukis ka, pagparikotampay. Bagay mo matgayam ti pukis mo, tinong lakay. Katuan mat ngamen bakay. Nangag ko ti panagsasaunin niya kan kaitay. Di mulatan ni kaskaso na itakaruba bakay. Awan ano kasta ka na yung talaga nga awan ti makigayim kan kuana. Oray asino mat Mano atawandan ditoy, ngam awan pa'y tigayim na mag. Ay nawaw, asino mat ti mayat makigayim iti tao kasta tigalan na bakay. Kagura na amin nakaruba na. Nagadoa suggestions na. Jak ammo, amagan kit dinusan laeng akaruba na. Amagan no entero kit din ang bumarangay kat kagura na.
lakay. Nakitam ka di ti pukis ni Tata Tinong. Wen, bagay naman. Jak magustuhan ti kas ja pukis na. Kat no bagay naman. Bagay na ayamay. Saan to pay? Hay kat tiin suggest ko kenkwa na itay. Na, adala ka na yung timay bagam. Suggestion ko laang ba't Suggestion mo na lawlawatang bakit. Anya ko matibibiyang mo. Kat saan mo't asikat asawa ni Tata Tinong? Saan nakamot nga anak? Agraman pukis ti asawa ti sabali, pakibiyangam. Sakit mo sa amot tindera. Ay saan Ay. Awan sakit ko. Ibagbagak laang dagiti makitkita. No saan da daw dawatan ti suggestion mo? Agtal na kalatan. Naawatam. Anya ti ko na Waldo. Saan ka nga agawid iti duwang aldaw? Wen, ni boss ti mawag itay. Ay nawaw. Papanan niyo aya. Reperin mi ti rest house day di Bagyaw. Okay. Ti kanain kung ibiling king ka. Liklikam ti makiapa. Sana ka puta awanak iti duwang aldaw diti balay kung makiap-aba ka manan. Ulit temet. Ang mga nodan tumanan ti karubang umawag na wanak diti balay ha. Di ka agar-arami diti pagparikodak. Nalawag. Wan. Masabakin doon bigat. Sikantun ti makamo diti balay. Nagiti tarakin ko. Di mo liplipatan na bakan na. May salang gaya mantinabati a maintenance mo. Lo siya bakay. Pang may sabulan laeng nga mintiinyag ni Melissa ide lakay. Ibagam kan Jose. Tawagan na. Nalpasen, impatex kun itay agsapa. Anya ti kunana. Mangyag ka de. At dati trabaho na ita. Inton bigat ang makaumay. Nasayat mat ngaron no kasta. Kaslaawan ni Waldo di tabalay da lakay. Wan, at da ka no ti aramiden day jay Bagyaw. Isumat ti kunanay dinasabat ko di tadala ni dinaminsan. Isumat lagayam abugkaw day tanin niya itay awan ka. Apay ka naw. Inapa namanen ni Sabit akaaruba Uray saan da daw dawaten ti suggestion na. Nagadulat tang ibagbaga na. Di mo't umaday tamakyap. Apa? Ay, naku nampay lakay. Talaga siguro asakit nan. Naimbag ko tasimang pati asawa ni Sabay. No saan, ang mga no nagpinungot damanang di taparaangan da. Agrubuata kaon lo siya bakay. Wan lakay, ano sampay laang timapan iti bangkag asiksika. Naskan nga urayek ni Melissa. Okay laang kanyak bakay. Di bali tabasit laangan ti maimula. Sigurado amalpas ko adagos. Tibalon mo nga inalam ka din. Aywan, saan pa'y gayang bakay at da iti lamisaan. Makitam da ita, managlilipat kamot talaga. Di ka rumrumuar no awan pa'y ni Melissa bakay. Apay kuma, agsagadaklaan ba't iti paraangan tayo? Sa kanto agsagan no sumangpet ni Melissa. Mga no makita na kadayta ninya, kat kumkumpurmi manan ti bagana. Mga no saktan na ka, kat awan ti makakita. Amok ti ugali dayta a tao. Bakit manwin nulakay? Apaan na amen. Awan ti pakawanin na. Ay nawaw, makabuhulan lang, naudi nagkita tangam. Kastamat tenti lang ang Melissa. Bimakit kamat. Saan asikat gagarak dito'y ninya? Aglisi kay tidalan ko. Na. Kasarsarita ka, di naktalikudan. No awan maaramidam, maturog kalatan. Wano saan, agtutbras kamat tani, makaulaw mat tisang aw mo. Gapo iti kababantay mo iti biyag ti sabali, di mo masangot ti ag-toothbrush. Anya ti kunam. Kinunak, ag-toothbrush ka. Adayo ka nga maangot ko ti sangaw mo. Ulitem man ti imbagam. Anay ko, tibok ko, ibat
Bastos ka! No pisikalan ti kayat mo. Sige, itad ko kan ka. Saan ka akabutang? Na ikaw, tirupak! Anya, kurang pay? Anya nga ito'y narabid mo itirupak. Anay, nagsaniit mat. Di ka madanagan. Saan agrabe ti sugat tirupam? Ngam no saan nakpayasar dengan? Nam na maam amanayunan dayta. Nawatam? Saan man asyak ti bubisitam tanabamban nugak? Talaga makapaasar day ta akaaruba yun, Nana Lucia. Kinaramutak pa yung tirupa na. Diyak nakapagtepel. Nakita nga inpungo na ka. Iso asaan ka mababalaw iti kasta reaksyon mo. Husto mo't kitday tapno makaraman mo. Ay, maasarak, Nana. Nabambanog lang arudan ti tao, kas jepay lang ti pasungad naman. Gunggo na Ti kunana siguro kat kabuteng mo iso akasta. Di na ninamna maapatulam. Nagangot mo't nga ro di sangaw na, Nana. Biyag ti sabali ti tao ti bambantayan na. Di nan masangot ti agtutbrush. Imbis nga umay ko lang itulod ti agas yo, awanan. Nakiapa akmanan adi na oras. Agtatal namat taninin niya itay limaba sa kiti paraangan da. Lucia bakay. Mga no nakaamiris beten alakay. Nagapadakin ni Melissa itay aldaw. Apay kanaw. Basol na mataang Amumutan ti ugali day tatao. Ay nawaw. Naimbag ano awan tinadangran. Nasugat ka nung arong tirupan Isusamot jay kasla karamot anakitak itay. Wen, ni Melissa ti makagapaw. Kahit ni Melissa, kumusta may? Nasakit ka numot ti ulo na, taimpungot ka ngarod day ta babae. Rumba nga may barangay ti kasta klase ti tao bakay. Ay nalakay, namin anumutan ana ipabarangay. Ngam awan latamag, talaga asakit na siguro kunak manan. Ay nawa, anyat na pasama kiti rupam ninya bakay. Awanak lang iti duwangal daw, nasugat mo tayo. Di mo ibaga anak iapa ka manin. Kwa, waldo lakay. Kinaramot ka liti pusa, wano tao. Jay pusa Abay, ada imay a pusa dito balay? Wan, idi abugag ko ma. Rupak betan ti kinaramot na. Ay nawaw, nusadino mo tinagapuan dita pusa Ay, hijak man amo lakay. Hanggang sa nabali, agimbag tumat laang. Ay nawaw, nakapigpig sa mati music da kita kaaruban. Birthday ka no, may. Mabalin mat nga awan music. Suggestion ko laang manan Unay kan bakit? Bayam di balay tay talaeng may. Makarengreng nga rod. Awan ano kasta ka na yun? Kaguram amin ti karuba. Awan ton ti makigayim gen ka. Saan ko kasapulan ti gayam? Amom ninya bakit? Mayat no makigayim ka may kalagi ti karuba. Tapno addaman ti guys istoryam ano kasta nga warak. Saanan? Kontrolom nga mintangiwan mo. Naitatis sa anda kahit ken ka. No adda ngamin ti makitam. Adda ka na yun ti negatibo ang maisawang mo. Isong ano kasta nga adda ti birthday, wano agkasar, di da ka ayaban, takasta ka. Siga manggayam, Nana Lucia. Iyag ko laang to'y makan apara kada kayo, Waldaw. Ha? Intad ti kaaruba tayo ang nag-birthday. Ay nawaw, agyaman ang kalaunay, Nana. Ayun gayam, kumusta mo tantirupa ni bakit mo akinaramot ni Melissa? Anya ti kunam, Nana? Kumusta tirupa ni ninya akinaramot ni Melissa idinagapada kunak? Kasta? Kinaramot gayam ni Melissa dahi dyan, Nana? Ti kunan ni ninya kanyak, pusa ka no? Wan taimpungot ka no ni baka mo, iso abim malas matan. Anya?
Ay nawaw, nangalaam ka dagita amakmakan Waldo lakay. Intin ni Nana Lucia, naggapo ka no dita karuba. Anya, Makitam da ita, uray dakis ka kadagiti karuba, nasaya at dalata. Iso na laang ta, masungbatan da, ano kastaan na punuan da. Agraman taropam. Ti ko nam kanyak, kinaramot ti pusa, sa magayam. ay, kinapudno na lakay. Nagapa kami ka ni Melissa, idi awan ka. Tibiling kuking ka, sakba pimanawak, kitiliklikam ti makiapa, ngamanyay tinaramin mo. Maudi day jayon lakay. Rumbang laeng. Taamangan no, jay police station ton ti pagturungam no maumaraking ka. Tepelam mangamin mo, tangiwa mo. No awan tinasaya at nga ibagang bakit. Sana day ta kinatangsi mo, ti pakpakan mo. Di na kun sermonan Nakaamiris akon lakay. Isu nga ron adi na kun mangag ngagbugka-bugkaw di ta paraangan. Takayat kumutun ti agbalbali. Kan mangrugi ita. Liklika kun ti agsaw iti dakes. Iti kasta, maadaanak mamot iti gayam. Kasta bakit? Narigat no kaguram amin ak arubam. Awantong tigayim mo no kasta kalatan. Liklikam ti makiapa kadagiti kaaruba ken kabaranggayam. Iti kasta ket matulungan da ka no addanto ka sa pulang. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.